Imirwano ya RDF na FDM ingabo zo muri Mozambique n'ibyihebe yaguyemo abasirikare 4. Igisirikare cya Mozambique FDM cyatangaje ko abasirikare bacyo 4 baguye mu mirwano yacyo n'ingabo z'u Rwanda baherutse gusakirana n'ibyihebe kakava. Ni imirwano kandi yabereye mu gace ka Mucoja gaherereye mu karere ka Machomia ho mu ntara ya Cabo Delgado kwa 25 Nzeri 2024. Umuyobozi w'ingabo za Mozambique ziri mu bikorwa bya gisirikare muri Cabo Delgado Brigadier General Omari Saranga yabwiye televiziyo y'igihugu ya Mozambique TVM ko iyo mirwano yiciwemo abasirikare 4 ba FDM ndetse kandi ko abasirikare n'igisirikare cya Mozambique gikomeje kurwana cyane ndetse n'ibikorwa byacyo byo kwambura ibyihebe agace ka Mucoja. Amakuru araturuka muri iki gisirikare avuga ko ibyihebe bya Ansar al-Sunna igabanyije mu dutsiko duto kandi dutatanye, ikaba kandi imwe mu mbogamizi ingabo zihangaye nabyo zikomeje guhura nazo. Indi mbogamizi rero ngo nuko byateze ibiturika mu marembo yinjira muri Mucojo uva Imachomia. Usibye kandi abasirikare ba leta ya Mozambique baguye mu mirwano yo kwa 25 Nzeri, General Saranga yatangaje ko hari ibyihebe 10 byiciwemo, ibindi 4 bifatwa mpiri nabyo birafungwa. Mu gihe mu bindi bikuvuga nuko Roni yashyize M23 mu gatebo kamwe ndetse na IDF na Codeco, bivuze ko M23 yateretswe mu gatebo kamwe n'imitwe y'iterabwoba cyangwa se inyeshyamba nyine. Umuryango w'abibumbye biciye mu butumwa bwawo wogarura amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Congo MONUSCO washyize M23 mu mitwe ikorera muri Congo yica abaturage benshi kurusha indi. Ibi kandi ni ibikubiye muri raporo ya MONUSCO iheruka gusohora izashyira M23 mu gatebo kamwe n'imitwe y'iterabwoba ya IDF na Codeco. Iyo raporo kandi ishinja iyi mitwe uko ari 3 kuba hagati ya Kamena na Nzeri uyu mwaka yaragize uruhare mu bikorwa byinshi bihonyoye uburenganzira bwa muntu, birimo ibitero byatwaye ubuzima bw'abasivile biganjemo aho mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri zimaze igihe zarayogojwe n'intambara. MONUSCO rero muri raporo yayo ivuga ko mu mezi 3 ashize nka IDF isanzwe irwanya ubutegetsi bwa Uganda yisha abasivile 137 barimo abagore n'abana, igakurikirwa kandi na M23 ishinjwa kwica abasivile 101. Ni mu gihe kandi Codeco imaze igihe ikorera ubwicanyi muri Ituri ngo yisha abaturage 31, naho imitwe ya Mayimayi igashinjwa kwica abantu 36. Raporo cyakora inashinja ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo FARDC ndetse na polisi y'igihugu kuba nabo barisha abaturage 346 mu mezi 3 ashize. Kugeza ubu kandi yaba iriya mitwe cyangwa FARDC nta uragira icyo atangaza kubikubiye muri raporo. Nka M23 icyakora inshuro nyinshi yakunze guhakana kwica abasivile, ahubwo ikavuga ko irokora abo mu duce igenzura igakiza ubwicanyi bw'ingabo za leta ya RDC n'imitwe ikorana nayo. Byumvikana ko rero by'umwihariko wa FDLR. M23 kandi mu itangazo iheruka gusohora yashinje MONUSCO kuba ariyo igira uruhare mu bwicanyi bukorerwa abaturage ahanini bitewe n'imikoranire imaze igihe ifitanye n'ingabo za leta ya Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro bakorana bose mu kubungabunga umutekano. Gusa ibi byose n'ubundi bije nyuma yuko MONUSCO yagize gutya igashinja M23 rero yuko ngo rero ngisahura amabuye y'agaciro, mu gihe rero M23 yandagaje MONUSCO byitezweho ko yabwiye MONUSCO ko nta kintu kimwe huriyeho mu gucuka amabuye y'agaciro muri Rubaya. Kandi M23 yagize gutitera utwatsi ibirego bya MONUSCO yareze muri Loni mu nama yabaye i New York. Ibitero twatsi twose ngo byo byagenze biti. M23 yo yandagaje MONUSCO karahava. Umutwe wa M23 kwa gatatu wateye twatsi ibirego by'ubutumwa bwa Loni ko kugarura amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Congo bwawushinje gusahura amabuye y'agaciro mu gace ka Rubaya. Nibirego kandi uyu mutwe uheruka gushinjwa n'intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri RDC Bintu Keita. Uyu wa mbere tajya 30 Nzeri ubwo yagezaga ijambo ku nama
muri umutekano Loni yavuze ko kuva muri Mata uyu mwaka ubwo Ventura yigaruraga agace ka Rubaya ko muri teritwari ya Masisi buri kwezi yinjiza byibura ibihumbi 300 akura mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'ubucukuzi bwayo. Ventura kandi itangazo yasohoye biciye mu muvugizi w'ishami ryayo rya politike Lawrence Kanyuka yateye utwatsi ibyatangajwe na Madame Keita. Uyu mutwe wavuze ko uhangayikishijwe cyane n'ibirego biyobya bya Keita biwushinja gucukura amabuye y'agaciro muri Rubaya uti duteye twatsi twivuye inyuma ibyo birego byose. Ventura kandi ikomeje igira iti ukuba kwacu muri Rubaya nkuko bimeze no mu tundi duce twahubuhoye twose biri mu rwego rwo kubutabazi gusa. Mbere y'uko rero dutabara Rubaya yarindiriye ya FDLR Nyatura ingabo z'abarundi zari zaragize abatuye hagace abacakara bagashora abana mu bikorwa by'ubucukuzi kandi bigakorwa bizwi n'ubutegetsi bwa Kinshasa na MONUSCO. Ventura kandi yavuze ko imbere y'uko yinjira muri kare agace ka Rubaya ubwayo yari yaratanze imuruza ya jenoside yatumbaga gusa bikagirangira rero MONUSCO yabyimye amatwi. Yunzemo ati rero ingufu zacu zimaze kubohora abaturage FDLR yagenzuraga gukumira jenoside gushyira iherezo ku ikoreshwa ry'abana mu bucukuzi ndetse kandi no guha amahoro n'umutekano bene wacu. Kuva Ventura ibirego bya MONUSCO bigamije kurangiza abantu ngo badaha umwanya inyungu z'ubukungu ikura muri Kongo. Uyu mutwe kandi wasabye buriya butumwa ugaragaza igihamya kibivugwa n'ibyumba 300 yavuga ko Ventura yinjiza avuye mu gucukura amabuye y'agaciro byavuzwe na MONUSCO ariko yinjiza amafaranga menshi biciye mu masezerano yasinyanye na Kinshasa. Ventura yavuze kugira ngo MONUSCO ivuge ko yinjiza amafaranga menshi avuye mu gusinyana amasezerano hehe kavuga yuko Ventura yinjiza amafaranga. Ventura yashinje MONUSCO kuba ariyo yadobeje ibibazo byo muri Sezwa bwa RDC. Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye yagaragaje ko MONUSCO ariyo iza kwisonga mu gutuma ikibazo cy'umutekano muke muri Sezwa bwa RDC kirushaho kuba kibi. Yatangaje ko urugero rw'uko muri 2023 muri Kongo habarizwaga imitwe itwaje intwaro hagati ya 40 na 50 gusa nyuma y'imyaka 10 imari ikaba yaratumbagiye ikajya kuri 155 nkuko imibare y'umuryango w'abibumbye ibigaragaza. Ati intege nke za MONUSCO zo kunanirwa kwambura intwaro y'imitwe yitwaje intwaro nkuko byari muri manda yayo byatumye ihita irushaho kwengera mu karere. Ubu ngubu ubutumwa ntibwananiwe gukemura umuzi w'amakibane gusa ahubwo bwanemeye ibisabwa kugira ngo imitwe yitwara gisirikare isabwe kurandurwa burundu. Ventura yagaragaje ko raporo zitandukanye zirekana ko MONUSCO ikomeje guha imyitozo ndetse n'ibikoresho imitwe itandukanye birimo intwaro amasasu ndetse n'ubuvuzi ku barwanyi bayo berekana ko kugira ngo bajye guhangana ku rugamba ndetse kandi ikanabajyana mu bitaro byaba iby'imbere muri RDC ndetse no hanze yayo. Uyu muzo kandi uvuga ko ibi biri muri bigaragaza ko buriya butumwa bwa Loni buri mu bugira uruhare mu gutuma ibintu gomeza kurushaho kuba bibi. Ventura kandi yanagaragaje ko kuba hari bamwe mu bayobozi ba MONUSCO bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bituma bakomeza kugirana umubano n'inkozi zibibi zakoze jenoside zirimo na FDLR. MONUSCO kandi yashinjwe kugirana imikoranire n'umutwe wa IDF naru umaze igihe ukora ubwicanyi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Ikindi kandi ikabikunze kandi kureberera ubwicanyi ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rikorera abasivile bikaba bigaramiye aho ngaho bicari bari kureba gusa nta kindi. Mu gihe General Muhozi yateguje intambara kuri ambasaderi wa Amerika arega kubahuka Museveni, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba yatangaje ko Uganda iri hafi guhangana na ambasaderi wa leta z'ubumwe za Amerika muri igihugu ashinja kubahuka perezida Yoweri Kaguta Museveni. General Muhozi yabitangaje ku rukuta rwa X yagize ati bavandimwe banya-Uganda n'inshingano zanjye zikomeye kwamenyesha mwese ko twese nk'igihugu turi hafi guhangana bikomeye na ambasaderi wa Amerika uriho mu gihugu cyacu kubwo kubahuka perezida wacu dukunda kandi twishimira ndetse no gutesha agaciro iteko nshinga rya Uganda. General Muhozi nigeze asobanura amakosa ambasaderi William Pope yaba yarakoze. Uyu musirikare usanzwe ari umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni. Icyakora yikomye uriya mu diplomate nyuma y'umunsi umwe ambasade ya Amerika i Kampala itangaje ko hari abapolisi ba Uganda Washington
yafatiye ibihano yabashinja guhonyora uburenganzira bwa muntu. Abashinjwa rero iyicarubozo, ubugome, ibikorwa bya kinyamaswa ndetse no gutanga ibihano bikakaye barimo Bob Kagarura, Alex Mwine, Eri Wamanya na Hamadani Twesige. Bose rero basanzwe ari abapolisi bakuru muri Uganda. Ibihano kandi bafatiwe birimo kuba n'imiryango yabo batemereye gukandagira muri Amerika. Iki gihugu kandi kimaze igihe cyarafatiye ibihano bamwe mu basirikare bakuru muri Uganda ndetse n'abayobozi baho kibashinja guhonyora uburenganzira bwa muntu. Muri abo bose bafatiye ibihano nta n'umwe wemerewe ukanagiza ibirenge ku butaka bwa Uncle Sam. Kubera ko ntawemeye kwagera, uravuga leta muri Amerika y'abapolisi bose n'abasirikare n'abayobozi bakuru, imiryango yabo cyangwa se bo ubwa ku giti cyabo bahise bavuga ko ntawemeye kwagera. Gusa ibya Muhozi ntawe bizi, dore ko Muhozi n'undi akunze gutigisa imbuga nkoranyambaga yandika ibintu bitangaza benshi. Gusa naho uzi icyo yapfuye n'uyu ambasaderi mu gasuzuguro yabarasuzuguye Museveni ntawe ukazi. Gusa ikizwi neza nuko yakaniye ko intambara igiye kwerura kandi igiye gukara. Bimwe bya Gaddafi yavuze ko intambara ya Amerika yewe na Libya igiye kwaduka ikadwa ko bagahangana kava. Rero wabona nguyu Muhozi ne ambasaderi ushaka kurangira havemo intambara ikaze, ariko byose ntabamenya dore ko uyu mwaka turimo ari intambara gusa. Ibya M23 rero ndetse na MONUSCO benshi mu basenguzi bagize icyo babivugaho, batangaza byinshi nuko babona ibintu nkuko byakakwiye kugenda. Biturutse ku kuba rero MONUSCO yaragize gutya igatanga ibirego muri Loni ikavuga yuko M23 yica abantu, isahura mu y'agaciro byose, ayikagarukana avuga yuko M23 igomba gushyirwa mu gatebo kamwe n'imitwe nka IDF ndetse na Codeco. Byose M23 yabiteye twatsi, isohora itangazo waryumvise, ariko abasenguzi bavuze yuko kuba rero MONUSCO iri kugenda igaragaza ko M23 ifite ikibazo gikomeye, ahangaha ntibyabigiye kugaragaza ko nyamara MONUSCO nayo yishakira inyungu muri Kongo. Kurya benshi mu basenguzi ndetse n'abahanga bitangaza ko kwa MONUSCO muri Kongo imyaka irenga 20 ntihagira umutekano ugaruka, n'ubundi nta kabuza ko abiberaye bose baba bari gusahura Kongo bishakira mu y'agaciro bajyana iwabo, Kongo ikaguma ari intambara gusa.